Hello ma'am, ngasi lai jai from je khoi ki Chingmairong gi pakhangba motors ani ko. Sei da lai se khoi ki sei da ngam gi manglu be se khoi ki 2025 ki Yamaha gi khoi ki R15M du ni. Stage the Kang Biaba details with my Amiam the Kangan Jarke, Mazi Berin Gala, Alagi price or Hoigi Maruin Infagi on water price Gala, have to educate color options to Amiam the Kangan Jarke, Adu Mazi Hoigi 150cc segment the Lakoni. How the Magi Berins Amiam the Hajarke, Magi Berins Hoigi Manga for the Tagi Chandler and had the color option in Batumina. Other my colors is a Hoigi R15 V4 the Hoigi red color Lakaniko, Aduga black color Lakani, Adagi Stage the Hoigi V4 the blue, Adagi white and gray, Ubiba Berins and Hoigi. R15M having a cost. This is the R15M tires. This is the quick shifter tires. The quick shifter is a CG Zoe man that I'm called Heiser. Okay, so this is the video is a carbon fiber finish texture. Yauba, Adugumba, Garidoni, Adugasi, season of top of the line bearing with Unity Monster Gi, MotoGP, Disangi, color, so I do the available with the car. Some size the blue lay, and the Gisina intensity white car. Aduga other lay, but Sigi colors in a Adam Samana Sigi carbon fiber finish to read Amasu lady car. Ahanbada psyche profile the honey minutes ago. Maze, come I going to have those side tagi, Magi profile Zima, smile legani, Magi bites in a hoigi, sports bite with the Rico. From the stage the seat the Lagmatam the Pura, a hoigi Karadin committed organico. I think we are Tobu in the Sun Garini, 150cc segment. I am the Magi engine London lax again. Magi engine a hoigi 150cc segment the lax service okay 155. CC displacement the line, Adomagi maximum power per stove 18.4 PS per story. Adomagi torque 14.2 Nm of torque per story. Says the Magi engine liquid cool engine oil aduga single cylinder 4-valve engine oil is like aduga Magi gearbox from the Lakamatam the Magi gearbox 6-speed key gearbox lakaniko aduga is the quick shifter and the yard quick shifter gi kainozima laigani Magi quick shifter je kamana toga hakanda koi gari je high speed thawring matam da gear 4 dagi 5 ta up shift toge haiba matam da ngasai koi clutch se phadra su aduga acceleration je koi the accelerate tawdragasu adum clutch phadabida 4 dagi 5 ta shift towe aba adugi ayabadu sida piri ko adugo sidi gari se akoigi 2025 tadi akoigi OBD2B haiba emission norm je compliant tawbani CGBS6 phase 2 compliant tawba engine sida akoigi E20 fuel tire je sida akoigi E20 fuel support tawba engine ne ko adu sida akoigi Yamaha motorcycle connect hai je akoigi bluetooth connectivity su yaba akoigi turn by turn navigation su yaba adu gumba gari ni ko ai charake adu magi sojima smile lagani Hanadagi should Urba, Adugumba, Todopa Home Lady Hanadagi. Smile lady. Adu side from the Lakum the Message there for Magi body jahita, taking of the Lakum to the Sigi, black Amazon Grey combination, Sigi Akoi graphics. Sumana like any colors, Aduka Sigi side of the Lakum to the blue strip now, Hoigi R15M high Sigi stickers, Ugonico, the quick shifter Yarbezima. Aduga indicator on the Lakum, today the Hoigi hazard buttons, today the Yarkari hazard lights, today the Hoigi LED indicator, say Yarkani. Aduga side on the gi hey Magi will be a sizer okay Magi will be a 1325 mm will be a lakani aduga Magi ground clearance na 170 mm ground clearance lakani ko aduga gari gi dimension jima dinum screen dagi yengbiba yagani ko aduga I silencer om dong las ge Magi silencer je sigi matak ta hoi gi plastic na bajana cover tori ko siju color je koi gray lakani aduga even Magi swing arm je siju silver color da lakani ko aduga Magi chassis sina hoi gi delta box frame na adumana high mogi cannot say that. Magi sitting position high sitting position say committed to organico among the Aduga Magi sit key design as a Magi sit say smile like any city the texture say Adum carbon fiber finish key texture so much later Ubanico Adum Maningi the labor design as a carbon fiber finish that graphics just mine I am like Uganico Aduga BBA high technology seasonary my footpack long last game Magi footpack says mine aluminum the lacanico this is side sima with silver finish the colors is my lacani Aduga Pilan Gizu Sigi as a stable over fall Amusung and fall to Wayaba Sigi footpack sima laganico Adu Sigi side Sigi Makada Hoigi
tꯣꯉꯥꯟꯅ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯑꯒꯁꯨ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯔꯅꯔꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯁꯦ ꯈꯦꯠꯂꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯔꯅꯔꯤꯡ ꯇꯧꯕꯗ ꯍꯦꯟꯃꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯂꯔꯠꯇꯨ ꯄꯤꯅꯅꯕ ꯁꯤꯁꯨ ꯍꯥꯞꯄꯤꯅꯦꯀꯣ ꯁꯤꯁꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯂꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟꯁꯦ ꯃꯃꯥꯡꯂꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ USDꯒꯤ ꯐꯣꯛ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ V3ꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ खर खितंग चावबा टेलीस्कोपिक लामने अदुदगी हंदरगा सिदैजिदा अखोगी नसागी 37 mm की USD फोक लाकनी सिदा लाइसे अदुगा मनिंग मोमदा लाको मतमदा मनिंग दना अखोगी मोनोशॉक सस्पेंशन की स्माइल लाकनी को अदुगा मागी सस्पेंशन कलर जिसु अखोगी येलो कलर दा स्माइल लाकनी अदुगा ब्रेक ओन दा मुलाक सके ब्रेक ओन दा लाको मतमदा मनिंग मोमा अमसुंग लोनमक डिस्क ब्रेक लाकनी मनिंग दना अखोगी 220 mm की डिस्क ब्रेक लाकनी अदुगा ममांग दना 282 mm की डिस्क ब्रेक लाकनी को अदुगा मागी एलोइजे एलोइजना अखोगी ममांग जों लोनमक 17 इंच के एलोइ लाकनी को अदुगा मागी टायर प्रोफाइल जिना 100/80 17 सुमाइना मागी सेक्शन टायर से 100 सुमाइना पाकनी सुमाइना लाकनी अदुगा मागी एलोइ कलर जिमा ब्लू कलर दा होयगनी को अदुगा मनिंगी टायर जिना अखोगी 140/70 R17 टायर मागी सुमाइना सेक्शन से सुमाइना लाकनी को अदुगा मनिंग दना अखोगी रेडियल टायर लाकनी ममांग दना अखोगी रेडियल टायर लावै सिदैदा मनिंग लोम लाको दना सिदा मनिंग दा अखोगी नंबर प्लेट हाउसिंग सिगी एरिया जिमा सुमाइना लगनी अदु मनिंग जे अखोगी LED टेलएम सुमाइना लाकनी को अदुगा मनिंग सिदैदा रिफ्लेक्टर मसा म यावकनी नंबर प्लेट हाउसिंग सिदा LED की लेम अमदु सिदा यावरे अदुगा मनिंग लोम लाको टायर हगर जु सिदैदा हापी को सिने सुमाइना लगे येंबदा अदुगमतिक यामना फजरबा आइदि नहा अमने हेक्ता थौबदा अदुगमतिक यामना पामगदबा अदुगुंबा गाड़ीनी अयामबा सिगी गाड़ी से अखोगी स्पोर्ट स्पाइडबु पामजबा कांबुजिंगी ओइनदि अदुगमतिक यामना पाबनी अदु मागी गाड़ीगी से इंस्पायर तौजे अखोगी यामाहा की R7 दगी इंस्पायर तौबनिको मरुइना मागी ममांग जाइता ममांग जे अखोगी R7 दगी इंस्पायर ओइबनी अदुगा सिगी मखारोम दा लाकोंता सिदैजिदा अखोगी साइज 10 लाकनी अदुगा फुल स्टैंड अमदे सिदैजिदा यावरोइको अदुगा सिदैजिदा अखोगी साइज 10 इंजिन करॉप सेंसर दुम यावरकनी अखोगी स्टैंड जे थादरगदी अदुम मसाम तंदा अखोगी गाड़ी जे मुचागिगदबा अदुगी फीचर दुम सिदैजिदा यावरोइको सिदै पिलियन लेरे अदै सारी गार्ड लेरे सिदा टायर हगा लेरेको अदुगा मागी चेन अखोगी स्पॉकेट सिजु माई कवर तइजे सिदैजिदा प्लास्टिक ना कवर तवी सुमाना तविको अदुगा सिगी साइड रोमदा कलर जे enga साइड उचागिदो सिदैजिदा कोई कार्बन फाइबर फिनिश अदुगमतिक यामना यावबा अदुगुंबा गाड़ी दुन मोइगी हैंडल लोम दम लासगे मागी हैंडल जे अखोगी क्लिप ऑन की हैंडल बारनी सिदैजिदा अखोगी हानागी यावदम मयाम सिदैजिदा कंट्रोल अम यावसलेको सिदैजिदा अखोगी कंट्रोल तौबा याब ऑप्शन अम यावरे सिदैजिदा हजार्ड बटन की स्विच अम यावे अतोपा गाड़ी अतोपा वेरिएंट हाइतारे अतोपा यावरोय सिजु उबिरिबा अखोगी सिजना अखोगी V4 दुने चुमनागीको M नतबिदा अदुगा व्हाइट कलर दा हाइतारे सिदैजिदा लेरिसे व्हाइट कलर दानी सिदा लेरिसे अदुगा सोम साइड दा लेरिबसिना अखोगी रेड कलर निको सिजु V4 होइदनी सिदा R15 V वर्जन 4 थाइसे अदुगो सिदैजिदा खेनाबजु लेगनिको खेनाबजे म्यागजु सापेतंग हाइजोगे सिदैजिदा खेनाबजे सिदैजिदा अखोगी USD फोक लाकनी माजु USD फोक लाकनी तवतबो सिदैजिदा ब्लैक कलर लाकनी अदुगो सिदैजिदा अखोगी गोल्डन फिनिश दा सुमाइना लाकनीको अदगी सिदैजिदा अखोगी खेनाबजे सिगी LED की इंडिकेटर जिजु सिदा LED लाओइबा सिदैजिदा LED लाकनी सिदैजिदा हेलोजन सुमाइना लाकनी खेनाबजे अदो कलर स्कीम जे खर खेना भाई तार कलर की मतुंगिने जु प्राइस से अदगी मति यामना चेंज लगे सिदैजिदा इंटेंसिटी व्हाइट को सिदैजिदा रेसिंग ब्लू इना सुमाइना लैगनी को अदुना स्विच रोम लाकोंदा सिदैजिदा अखोगी इंजिन किल स्विच सिदैजिदा लैरे अदुगा सिदैजिदा मखाजिदा अखोगी स्टार्ट बटन लैरे को अदो से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर I1 तौजरके सिदैजिदा अखोगी फुल्ली डिजिटल अखोगी TFT कलर डिस्प्ले नि अखोगी पूरा रेसिंग स्टैंड की डिजाइन दुमा सिदैजिदा फंगनी हाइतार सिदैजिदा अखोगी हामदा उरिजे ट्रैक्शन कंट्रोल लैरे को सिदै ट्रैक्शन कंट्रोल अदगी अतोपा अखोगी VBA की मागी RPM से रेड लाइन से 11000 RPM दा सुमाइना पे रेड लाइन से अदगी टाइम अदगी सिदैजिदा फुल ट्रिगर थाइजे सिदैजिदा कंट्रोल तौनबनी सिदैजिदा हेक्ता मखादा डाउन शिफ्ट तौबा मतमदा आई मैं उचरके डाउन शिफ्ट तौबा मतमदा करंट फ्यूल अदगी एवरेज फ्यूल कंजम्पशन को अदगी एवरेज स्पीड अदगी बैटरी वोल्ट 12.2 दा लेको 12 फाउ लेरगदि यारेबने अखोई बैटरी वोल्ट से अदगी मा सारोम दा लाको मतमदा ट्रिप 1 अदगी ओडोमीटर सुमाइना लेगनी अदुगा सिगी बटन जिमा लॉन्ग प्रेस नम तारगदि पोंगो लागनी अखोईगी टाइम लेट सुमाइना तौबना अदगी सिदैजिदा गियर पोजीशन इंडिकेटर जु लेगनी अदुगा अमुका नम मतमदा सिदैजिदा तुकी मतिक म्याम लेगरे म्यूजिक नेविगेशन अखोईगी सिजे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी यादोइनी अखोईगी टर्न बाय टर्न नेविगेशन को अदुगा SMS अदगी कॉल अलर्ट सुमुगा म्याम अमा कनेक्ट तौरगा यागनी अदगी नोटिफिकेशन वेदर
adagi menu sida nama matamda sida display setting adagi lap time adagi traction control je akoi on off tawba yabagi feature jumuju sida yauri system setting adagi shift indicator sum mayam yauri hetare aduna ne ado home dam sumaina long press la kan di hanagi magi display to sumaina lagani ko aduna sida gear position indicator sida neutral lere sumaina akoi maru ba dakar ba khudima loinamak sida lagani ko adu mai ki switches quality jing je sida side turn indicator adu magi on jema sumaina lagani adu sida pass light ko pass light high beam sung low beam gi sida loinamak common one lower ko sini lagi se mana tau ke habdu mayam ju habiro ko gari cha adana matam gi hongba changes mayam lai bani season akoi gi latest 2025 ki model loi done ko hana gi 2024 da lai ba duga adung mate khena ni akoi gi OBD2B hai akoi gi emission norm je compliant tor bani kala de khange ha kana stage da akoi gi sensor ma hapi se akoi gi silencer gi pipeline da season akoi OBD2B ni ta ini ko OBD2B gi kana ba je kaino ha kan da akoi gi pollution je less control to ba hai tare pollution je control to ba adagi ngasagi fuel efficiency da mating pangpa adugumba upgrade to ni ko ke magi fuel tank je sumai lai gani magi fuel lid opener jima sumai test tawga lai gani ko ala mai color combination je black amasung gray aduga sigi side se da hoi gi blue strip na sumai na chain gani ko aduga magi fuel tank capacity jima 11 liters ki fuel tank capacity la gani ala sidai da R15M hai ba magi basing jima sumai na happy ko sidai da bluetooth connectivity su sidai yauri adagi side on la ko tamda sidai da hoi gi magi Yamaha gi logo duma tanki da happy ko aduga mamalom de ediga je me lo charke mamang gi design jima sumai lai gani ko mamalom da la ko tamda sidai da hoi gi magi LED ki DRL ma sidai da la gani side ani mak ko aduga mamang da hana di hoi gi V3 da la ke do projector da la ke ba LED lab but projector la ke aduga sigi design je hoi gi R7 da gi inspire ta mamang je ko sidai da projector headlamp sidai da la gani aduga manung sida hoi gi air vent je sidai da yaw ne ba hoi gi kitang aerodynamic design do adu uhari ni aduga gari ji gi seat height china hoi gi 815 mm gi seat height la kani ko adum yam ka na wang ba mi na traga ju dum short height rider or sum bin thau ba ya gi dum sang dum ma sidai lai gani ko adu se da hoi side mirror rom la ko ta sidai side mirror je sumai lai gani ko si pura fix one la hang re sigi sai ngi da lai gani aduna magi top speed che akoi gi 150 kmph ki top speed hai maram ni sidai da akoi gi magi wind seal ki design ja si ju aerodynamic design hai aduduna asai lai riba speed to thawat pa matam da aduduna yam kana helpful oi bane aduduna 150 kmph yo ngam bane hai na ngasai gi Yamaha na ju sidai da hai ri ko mayam do gai magi bearing matung nei price hajar ki ko sida lei ba khoi gi R15 V4 gi magi price na sigi video je semjabani adoi ta ga jo lei ba bearing du gi sida magi du bearing je sida lei bani na ai sigi ju hajar ke magi khoi gi price magi sigi red color gi price khoi gi on road price ta hai tare 2,18,950 sumaina lei gani ko aduga sida ubiri ba pai dagi top of the line variant akoi gi R15M high riba variant carbon fiber finish gi magi price na adigi matik yamna mana top of the line variant idoni ma je akoi gi 2,47,000 sumaina lai gani on road price ko aduga lai riba sigi white gi jina akoi gi 2,24,000 sumaina lakani aduga isigi racing blue siju magi 2,24,000 sumaina lakani ko aduga ada lai riba akoi gi black color akoi gi sida black color jima aduga singa gi golden color da spoke the treatment piba jimadi magi price na akoi gi 2,90,000 sumaina lai gani ko aduna price color gi matungina khena gani biriba red color jina khwai dagi base variant oidoni aduna mana khara honge aduga sigi carbon fiber finish na to the line variant oidoni aduna mana khwai dagi expensive oiba aduga sidai amasu MotoGP edition di amasu lai ri adumati sidai laite ko aduna color je sumaina loi ngasi color je amadu loi namuk lai
ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯊꯦꯡꯛꯁ ꯇꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯈꯪꯕ ꯃꯣꯇꯣꯔꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤ ꯒꯥꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯏꯗ ꯇꯧꯕꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MT-15ꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ FZ ꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯐꯥꯁꯤꯅꯣꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯦꯅꯤ ꯌꯥꯃꯥꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯂꯩꯕꯤꯅꯤꯡꯉ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯅꯝꯕꯔ ꯊꯣꯛꯍꯟꯖꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯕꯤꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯂꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯞꯁꯟꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯕꯥꯏꯂꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯞꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯞꯁꯟꯁꯦ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯩꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯤꯛꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯦꯟꯖ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯦꯕꯥꯏꯂꯦꯕꯜ ꯑꯣꯞꯁꯟꯁꯤꯁꯨ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯦꯟꯖ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯃꯇꯝ ꯌꯥꯔꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯈꯤꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯃꯔꯣꯜ ꯈꯪꯕꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔ ꯍꯥꯞꯆꯔꯤꯕꯗꯨꯗ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯈꯪꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯁꯤ ꯇꯦꯛ ꯀꯦꯌꯔ ꯒꯥꯏꯁ